Spider-Man. Znaš da je Spider-Man umro sad u zadnjem nastavku? Ne. A kad bi morao birati između Spider-mana i Deadpoola, koga si? Spider-Man. Spider-Man? Spider-Man. Rez. Actually, I think Deadpool always say some words is uncomfortable for children. Thor je četvrtak. Frenda, imaš kunu možda? Fakat nemam, sorry. A zašto? Šta će ti? A trebam za kino ulaznicu. Bi bar znala nabrojat možda 5 Marvelovih likova. 6-7. Evo 7. 5, 6, 7. 3, 6, 5, da. Da ja mogu zaustaviti vrijeme, ja bi završila medicinu. Jeste pogodila Spider-Manova smrt? Je. Bome je, da. Znaš kao, nije problem, on će ti sad doći svaki tren. Doći ću ja. Aj, tu. Živ je, wow. Ispunjen san, ja. Pozdrav. Ja sam isto sam sebi najdrži lik.